2, 1. Dobar dan. Pozdravljamo vas u novoj epizodi Podcast Gimnazijom. Znate da se trudimo ugostiti naše bivše učenike koji su uspješni u svome poslu nakon završetka gimnazije, kako bismo vam pokazali da nakon što završite gimnaziju možete raditi što god želite, ali naravno i dati vam poneku ideju temeljenu na iskustvu naših starih učenika. Upravo zato danas smo pozvali doktora Darija Pandžića, poznatog stomatologa. Pozdrav doktore Dario, dobro nam došli. Pozdravljam vas, hvala vam na pozivu i drago mi je što ste izabrali mene da dođem i da vam objasnim neke stvari što se tiče vaših životnih puteva, da vam pomognem u izabiru nekom i dalje napredovanje. Za početak, čula sam kako ste bili vrlo popularni u školi. Je li to istina? Sad. U to doba, mislim, svi smo bili popularni na neke načine. Što se tiče moje generacije i mene, uvijek smo volili se zezati, raditi neke zezance koje sam vam već pričao. A što se tiče stare gimnazije, kod stare gimnazije bila mi je čast meni tada da idem u ovu školu. Iz razloga u to vrijeme su profesori koji su tada predavali, koji su imali neko strahopoštovanje mi prema njima. Zato smo se i ja i moje kolege i prijatelji svi odlučili za ovu školu i iznimno nam je čast što sam me zovno da ponovo nakon 20 godina dođem u ovu školu i da s vama uradim ovaj intervju. A kako ste se odlučili za zanimanje stomatologa? Pa to je zanimljiva priča. U mojoj obitelji nije niko ni stomatolog ni doktor. Moja baka je radila u domu zdravlja i bila je asistentica, ajmo reći, doktor stomatologije. I ona je u selu u kojem sam ja bio, živio s njom, navečer dolazili bi roditelji da vodili svoju djecu, a ona bi mi vadila zube i dan danas ja imam ta klješta koja čuvam za uspomenu na svoju pokojnu baku i nekako mislim da je ona u mene to ugurala taj dio i kad sam bio treći osnovne sam tad odlučio da će biti stomatolog i evo nikad nisam odustao od toga i pisao sam bio i medicinu jer nisam bio se uspio upisati na stomatologiju, pa nakon 2 godine medicine sam prebacio ponovno na stomatologiju, završio stomatologiju, završio specijalizaciju iz oralne kirurgije i evo danas radim posao koji volim i nadam se da ćete i vi znati šta bi volili biti, da budete i da radite sve ono što želite. Je li vam predstavljalo problem to što ste pohađali gimnaziju umjesto? Pa upravo suprotno ovo što vam malo prije rekao, kad sam završio osnovnu školu, živio sam u 10. osnovnu školu, nova gimnazija mi je bila pored, živio sam u Zvijezdari, ali ne znam, svima je ova stara gimnazija bila neki pojam. I odlučio sam se za staru gimnaziju, više iz tog nekih normalno poriva da idem u staru gimnaziju. Ali to mi je samo dalo neki vjetar u leđa iz razloga toga koji sam rekao već da profesori koji su u to vrijeme bili predavali su bili profesori na nivou, ne znam, od Šule, Mavarke, Stane, Marine, da ne nabrajam Filomene, da se neko ne uvrijedi da ih ne zaboravim. Njihove neke ocjene dvojke, trojke su bile možda na nekim fakultetima 4 ili 5. Tako da ta škola mene je dala puno veći dijapazon znanja i opis neko ne znam da sam išao u medicinsku školu, to je moje mišljenje. Sad, da ne uvrijedim medicinsku školu ili neku drugu školu. Ali mislim da je taj dio koji su oni na nas prenosili u tom trenutku da smo više dobivali nego drugi učenici u ovoj školi. A nova gimnazija je bila preko puta, nisu htio ići. Tako da ne govorim ništa na novu, ali je meni u to doba bila stara gimnazija pojam. Isto. Mnoge zanima je li istina da se studenti dentalne medicine najbolje zabavljaju? Pa, svaki student se zabavlja najbolje, to su najljepši dan. Ja uvijek kažem, ja prije nego što sam završio fakultet, bio sam absolvent, počeo sam već raditi. I to mi je možda neka, hajmo reći, mana meni u životu, što kažem, što nisam zabavljao u tom trenutku, ali tako je vrijeme bilo, takvi su bili učenici i sve to što sam morao krenuti ranije i to me vama već poguralo puno više nego što je neke druge i jes mi krivo što sam počeo raditi i nije mi krivo. Tako da što se tiče, mislim da svi vi ko srednjoškolci zabavljate isto koji mi na fakultetu. Da, možete li nam ispričati neku najsmješniju anegdotu što imate iz škole ili s posla? Pa uvijek je bila anegdota, mislim, i na poslu, ali uvijek su anegdote puno bolje kad se dese u tom trenutku nego kad se prepričavaju. A što se tiče anegdota s posla, uvijek vam ima
ako pitate moje kolege s poslove, ću vam reći da sam vama reći, volim da je super atmosfera, da se zezamo, da mislim da je pozitivna atmosfera, isto koji je pozitivna atmosfera vama u učionici, tako je pozitivna atmosfera na poslu, nešto najljepše što vam može biti. I ako idete s nekom radosti na posao i ako idete i s radošću u školu, mislim da ste puno svi učinkovitiji. Tako da ja uvijek volim da se zezam, da pjevam, da kad radim operacije uvijek pjevam, zezam se, neko kaže, jednog izvadio mi sve zube iz usta, a pjevam iznad glave. Tako da govorim, to je nešto što, koliko vi unesete sebe u neke stvari i koliko ste vi otvoreni prema pacijentima, prema profesorima, prema vašim kolegama i prijateljima u školu, tako mislim da nas to sve vraća u životu i kroz sve vam treba ići nasmijan. Mnogi ljudi, i djeca i odrasli, imaju strah od zubara. Kako prevazići taj strah? Pa mislim, prije je bilo, svi smo se bojali i zubara i, ajmo reći, stomatologa i svega, zašto? Jer je prije bilo, otac se vede unutra, pusti te majka i ti šutiš, otvoriš usta, nema anestezije, nema ništa, i onda puno ljudi, ja reći, neke starije generacije imaju traume i strah od stomatologa. Mislim da je danas to puno lakše i meni, i vama i svima, jer svi ti pregledi koji dolaze i koji se rade, mi uvijek roditelji nas pitaju kada bi trebalo dovesti dijete na prvi pregled. Sve ono kreće iz kuće od pristupa roditelja prema djetetu da mu objasni da ide na pregled stomatologa, da to ništa ne boli, da je to bezbolno, da će biti sve super. Samo je stvar tog pristupa koje vi normalno imate u kući, koji je dijete prvi put, najgore kad dovedeš dijete prvi put da boli. Znači, najveća greška koju roditelji inače rade je kad dovedu djecu pod bolom, dijete nije spavalo, ne naspavano i sve, i dovede kod stomatologa. I onda vi trebate tom djetetu prići, morate dobiti njegovo povjerenje i sve. Kad vi dobijete povjerenje djeteta, vi možete sve raditi. Tako da, volio bi da svi i roditelji i majke i oci odrede svoj neki cilj, da djetetu objasne da odlazak kod stomatologa nije to ko što je prije bilo, a njima je to tako u glavi da je to tako oko prije. I onda dođe dijete tek s 5 ili 6 godina da bude prvi put kod stomatologa, što je najveći problem. Sad i ja prvi put kad sjednem na stolicu nije ni meni drago, ali kad znam koji je tim oko mene i koji je pristup, sve da to nije ni blisko što je prije bilo. Da. Jer i danas imate ljudi koji su, ajmo reći, starije generacije od mene koji se boje. Samo radi tog nekog pristupa i radi svega ostalo. Da, kad smo već kod toga, s kojim vam problemom pacijenti najviše dolaze? Pa to je ovo sad što smo naveli, mislim, nije samo djeca, već i odrasli imaju probleme straha nekog, jer svi se boje stomatologa iz razloga, jer to bio uvijek Pirje Bauk. Bilo je vađenje živaca, što kažu, on sad radi s onim iglicama naživo, boli i sve to. Danas to stvarno prevaziđeno, jer imate sve uvjete da svaki odlazak i svaki tretman kod stomatologa bude bezbolan. Od operacije, od vađenja, od popravljanja zuba i svega ostalog što treba da bude. Mislim da je u današnje vrijeme u ovom suvremenom svijetu van pameti da se boji stomatologa ili nekog stomatološkog zahvata. Okay. A koje su najveće greške koje činimo kod dentalne brige? Pa najveća greška je kad vi sami sebe zapustite i onda mislite da je sve ok, a ne dolazite na neke, hajmo reći, redovne kontrole svako pola godine. Ja uvijek kažem, ako dijete ili vi ili neki imate suspektne stvari na koje trebate obratiti pažnju, jer mi stomatolozi da radimo te neke preglede češće svako 3 mjeseca do 6 mjeseci. Što se tiče oralne higijene i svega, imamo opet danas puno bolje uvjete i puno bolje ponude, gdje od zubnih konaca, od aparata za pravljanje zuba, od svega toga što nam tržište nudi, gdje vi sami možete održavati super oralnu higijenu, a uz redovne kontrole i redovne preglede kod nas, mislim da to danas bilo vam pameti i opet govorim da dođete da imate puna usta pokvarenih zuba ili pokvarova i bespotrebno. To je samo stvar pristupa vašeg osobnog prema nečemu, ili to ljenost vaša je ili nešto drugo, ili je strah, ali opet do vas. Uvijek kažem da je do pacijenta, ne branim stomatologe, ni kolege, nikoga, ali neki vaš pristup, ko što radite svemu, treba biti normalno pristup prema vašim zubima gdje osmijeh vam čini sve. Kako se onda zapravo kvalitetno brinuti za zube? Pa to je, da se ne ponavljam ovo što sam malo prije rekao, znači pranje zuba ujutro je najveće, korištenje dentalnog konca, korištenje interdentalnih četkica, redovne kontrole kod stomatologa i ozbiljan pristup oralnoj higijeni kao što pristupate i higijeni cijelog tijela.
Pošto u današnje vrijeme mnogi ljudi izbijaju svoje zube, koliko je to štetno? Pa štetno je... šta je problem kod izbiljivanja zuba? Mislim, problem pod navodnike. Danas imate to izbiljivanje zuba na svakom koraku. Odete u kozmetički salon, imate izbiljivanje zuba. Izbiljujete zube i vi doma sa trakicama. Ponuda izbiljivanja zuba u DM-u, CM-u. Znači imate gelova, svih tih nekih stvari koje vi normalno možete koristiti sami. Što nije nikakav problem. Problem izbiljivanja zuba što vi kad izbiljujete zube možete izbijeliti samo zub. Znači vi ako imate neki ispun, odnosno plombu na zubu, vi to ne možete izbijeliti. Vi kad izbijeljujete zube, izbijeljujete samo zubnu caklinu, ali plombu ne možete izbijeliti. Vi kad izbijelite svoje zube, onda vam ostanu plombe tamnije, onda vi morate opet doći kod stomatologa da vam promijeni te plombe, da vam to već bude opet neke boje kako da popriliči da bude sve u nekoj nijansi. Ali šta je stvar izbijeljivanja? Što to izbijeljivanje s vremenom malo potamni i onda ponovo morate mijenjati plombe. Tako da moj savjet, kad mene pitaš što tiče izbijeljivanja, to nije ništa štetno, ali je moj savjet da se izbjeljuju zubi samo koji su zdravi. Jer samo te zube možete korektno i fino izbijeliti, sve one zubi koji imaju svoje neke ispune na sebi ili koji ste već popravili, ne znam, par puta, ne možete izbijeliti, samo ćete ući neki začarani krug. Jer prije se izbijeljivalo s nekim lapama koje su bile dosta agresivne i jake, pa ste imali neko preosjetljivo zuba, poslije tih izbijeljivanja i svega, gdje ste morali paziti šta ćete piti, šta ćete jesti, nikakva obojena, nikakva gazirana pića. Danas se to radi s jednim gelovima, gdje idete 3 puta po 20 minuta, svako 20 minuta vi vidite jeste li zadovoljni s tom nijansom boje koju ste dobili, ako ste zadovoljni prekidate i to je to. I onda dobivate ponovo neke uputstva od stomatologa kako da održavate tu oralnu higijenu i sve ostalo nakon izbijeljivanja. Tako da neki moj savjet je, ako ćete izbijeljivati zube, radije dođite na pregled kod stomatologa, a ne po nekim kozmetičkim salonima i da radite ta neka izbijeljivanja kući, jer zato i jesu pregledi i savjetovanje kako treba. Da. Za kraj, evo, što preporučujete mladim gimnazijalcima koji aspiriraju postati stomatolozi? Pa poručujem i za mene, sad kad pogledam unatrag, uvijek mi je bilo drago što sam završio u kući koju jesam, u stomatološkoj poliklinici Jurišić i mislim da je taj prvi posao najvažniji. Vi kad završite stomatologiju ili bilo koji drugi posao, nevažno, to je bilo doktor medicine, stomatologija, vodoinstalater ili ne znam, keramičar, bilo novinar, nevažno koji posao, mislim po mom nekom mišljenju da vam je prvi posao najvažniji. I ono što naučite tad na početku, tako ćete cijeli život učiti. Druga je stvar nadograđivanje svog znanja kroz normalno godine i sve, ali mislim da ono kad ste vi tabula rasa, što bi rekla ona profesorica Filomena, prazna ploča, kako tad naučite šta trebate raditi i kad naučite principe koje trebate raditi, vi ćete se toga držati cijeli život. Ovo ostalo sve što bude usput nadograđivanje, to je super. Ali ako naučite na početku pogrešno, teško je se vratiti na neki pravi put. Tako da, što se tiče stomatologije i svih drugih zanimanja, nevažno šta odlučite, važno samo da ganjate to, da ste određeni, da želite biti to i to i da ganjate neke svoje ciljeve i svoje planove životne gdje da ne bi bilo na kraju, pisala sam nešto, eto samo zato što mi je tata vama rekao, to ne valja ili bilo što. Tako da evo ja sam, kažem, u 3. osnovnom odlučio da budem stomatolog, bio sam na medicini, prebačio sam s medicine na stomatologiju, nikad nisam požalio i danas uživam u svom poslu i odlazak na moj posao je takav kakav jeste i naporan i težak i sve, ali osmijeh čini čuda. Tako da moj savjet vam je da ganjate snove, nemojte odustajati od njih, borite se za sve što želite da budete u životu, nevažno što vam drugi govore, imate svoj neki cilj i njega ganjajte i mislim da vam je to u ovom trenutku kad ja gledam unatrag nešto najljepše što vam mogu reći najbolje. Hvala vam na odgovorenim pitanjima i hvala vam što ste došli. Hvala vama i stvarno mi je čast bila da me zovete ponovo, ću reći u moju staru školu, staru gimnaziju na koju sam ponosan da sam išao u nju i pozdravljam evo sve svoje stare profesore i vas, mlađu generaciju, što kaže Z generaciju i nadam se da ćete i vi imati neke svoje cilje u životu i da ćete ispuniti sve što mislite i hvala vam još jednom.